Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Diphu a hithi alam ki puthot circus house along sigjit kachingwa. Tere ni Paikrit Trogarni Diphu Circus House along Anarlo Porpaihini Upper District Administration Pen Pater Pipon Si Karbi Anglong Arlo Song Kero Anatumpen Chingrum Si Soluk Sodak Atomon Kipajap Longle De Chiapan Pura Peace Committee Kachingwai Pon Pedulo Kedam Tang Tere ni Paikrit Earning Kangsam Porpai Trogra Achitim Upper Diphu Lang Ok a hithi along inut kes e klembang sukur sing inghiapan Nazirul Islampu lang okejor abangpu no pakpen kateng kheng durajok Karbi Anglong angkang pi along tami hur chudut asonsi nang dolo La sopen Diphu along suluk sodak atomon kipejap longle det chiapan pura district administration atumpen pater pc hamphang asong kedo anatumaphan pangrum si sigjit pen jingwai pon pedolo Kachingwai alamte Karbi Anglong DC Nirola Phang Chopi Pen Pherangke Atumaphan Kapachini ke Kedam Tangarni Kes A Klembang Sukur Sing Inghiaphan Nazirul Islampu Lang Okijor Abangpu No Pakpen Tengkheng Dudlo La Swajok Nazirul Islamaphan Raikom Asai Khia Tumpen Nep Ingnang Ponsi Diphu Police Station along Lamhoi Pebon Ponlo La KPS case number 18/25 under section 296/1182109 BNS Lamhoi Pebonsi Hem Kangsam Beng Ponlo Pusi DC Pen Pachini Lapen Arengahu Kisonang Abangpu Sukur Sing Inghiaphan Guwahati Medical College ICU along si Langpon Bomlo Lapen Nonamat Kimi Pon Bom Ang Taxi Birta Longpon Pusi Pachini Pontu Lapen Diphu ahithi kulat kedoan lang ok akulat pen akaprek abangki pinapen ki ingpu ponang poputa pachini thu Lapen hamphang asong pen akimang trading license ingthan etnang jipu alam the bangke Karbi Anglong Autonomous Council taxation aside kam atum pensi sai ding pon poputa pachini thu News report Karbi Anglong News Channel Loke dhonobad gyapon korisu আজি ইমার্জেন্সি ভাবে আমি পিস কমিটিৰ কাৰণে আমি সকলো দল সংগঠন কাৰ্বি আংলঙত যিমান আছে ওমেন জাস্টিস ফৰাম কেএসএ আৰু আমাৰ বেঙ্গলী সমাজ তাৰপিছত আমাৰ মুছলিম মছজিদ কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি দল সংগঠন ইউথ উইং ফ্ৰম APHLC গোটেই তেখেতসকলে আহিছে আজি পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আমি আজি মেইন কাৰণটো হৈছে আজি মিটিং পিস কমিটিৰ মিটিং মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ 14 তাৰিখে আমাৰ ডিফু মাছ বজাৰত যেটো ঘটনা ঘটি গৈছে around 7 o'clock ৰাতি সেই ঘটনাত আমাৰ কাৰ্বি লৰা এজন সুকুৰ সিং ইনহিক আমাৰ নজৰুল ইছলাম বুলি লৰাটো তেখেতেও মাছ বিক্ৰী কৰে তেখেতে দাৰে আঘাত কৰাৰ কাৰণে ইমিডিয়েটলি সেই আসামিক নজৰুল ইছলামক এটো কৰায়ত কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ এগেইনষ্ট ডিফু পুলিচ station not PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 BNS under তেখেতক already jail hazard প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ সুকুৰ সিং ইনহি তেখেতক further better medical treatmentor কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ পঠোৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তেখেত সুস্থ বুলি আমাক প্ৰিন্সিপাল মেডিকেল কলেজে আমাক জনাইছে আৰু কেইদিনমান লাগিব তেখেত সুস্থ হৈ আহিবলৈ আৰু আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে তেখেত সোনকালে সুস্থ হৈ আহক আৰু আজি যেটো শান্তি কমিটি সকলোৱে মত বিনিময় কৰিছে যে শান্তি হ'ব লাগে শান্তি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তাই ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰত্যেককে যিমানখিনি সংগঠনে আজি ইয়াত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে তেখেতসকলে কৈছে যে শান্তি নহলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ প্ৰগতি আৰু ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্ৰতো হেম্পাৰ হ'ব সেই কাৰণে শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ কাৰণে সকলোৱে
মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ডিফু বজাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ মাছ বজাৰ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলে থ্ৰু টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইকেইদিন চলাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় তেখেতসকলে ৰাইজক জনাব আৰু মাছ বজাৰটো তেখেতসকলে যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ শ্ৰী দিলীপ দাৰাং তেখেতে নিজে উপস্থিত আছে আৰু বাদবাকী যিখিনি ইছ্যুছ আছে তেখেতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অথৰিটিৰ লগত টেক আপ কৰিব বুলি তেখেতে আজি মত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ চেনেল হৈ পেলাই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ মিডিয়াম হৈ পেলাই ৰাইজক জনাব লাগে যে শান্তি অবিহনে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলৰ যে সকলোৱে যে শান্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰে এই অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকৰ মাৰ্ফত বাদ বাকী দোকান খোলা থাকিব খালি যিখিনি মাছ বজাৰ এইটো বন্ধ থাকিব আৰু তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব এটাই উদ্দেশ্য কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিখিনি অৰ্ডাৰ মোৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তেখেতসকলকে যিখিনি অৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে তাত লিখা আছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ধাৰা লগা নাই কিন্তু তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যে কাৰোবাৰ কেঞ্চেল হৈছে বা হোৱা নাই এইটো কথা লৈ পেলাই নহয় ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ফাৰ্ডাৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য লিষ্ট যিসকল ট্ৰেডাৰ্ছ আছে তেখেতসকলৰ লাইচেঞ্চ কিবা কিবি এইবিলাক চেক কৰাৰ কাৰণে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই পদক্ষেপ লৈছে বুলি মোক জনাইছে বজাৰত এনেই ইউজুৱেলি আমাৰ দেওবাৰেতো বন্ধ হৈ থাকে ডিফুটো গোটেই আমাৰ ডিফুটো বন্ধ হৈয়ে থাকে আৰু আমি ভবা নাই যে এই ঘটনাটোৰ আঁতত ধৰিহে বন্ধ হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ আৰু খালি অলপ ঘটনা ঘটিছে আজি লৰুলাংচ বজাৰত যিটো আমাৰ তাত খবৰ পাইছে সেই কাৰণে আজি আমি এই শান্তি মিটিংটো আমি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি প্ৰত্যেক থানাত শান্তি স্থাপন কমিটি গঠন কৰিবলৈ অলৰেডি আজি মিটিঙৰ যোগেদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অহাকালি আগৰ দৰে খোলা থাকিব লাগে বুলি আজি এপিল কৰিছোঁ আজি বাৰ্তালাপ একেবাৰে পজিটিভ সকলোৱে শান্তিৰ কথা কৈছে Teron tangte teron milik kongkat langni cipu pepin pen teron chingrum amai keparju lapen kepapo Lakha inkoy rapo nilip constituency keparlo chokela mate chunteron mate aru amai pen karbi anglo arlo mate ang tan kedo ateron kedo anaphan kachuningri pon pen phaponlo Sonsi mai phupen alamthe kaching hon nilip ateron mate karbi anglong ateron ang kangalong dorapet teron ahem tundo anatum aningkan wanga sonsi pining ningkan suri hinira inkoirapho aningkan lethotami teron chingrum amai ningkan esek amai pi kapeman ponchia phan tiripi amai lapen aro amai pen chedon sarpensi ajo arni lapen adima klongta jongponsi pathik pontanglo Nini aparman non kevangji jangmipo niphai nerkep lapen niphai sirkep ningkan surihinira inkoira phopusi arni hot pontanglo adim chunteron arong sanglang ke hat phonglang piakung kedo picnic spot aklamalang chetong lunang chingrum lunang chethan chimum rapet lunang pusi alang lipen lamthe pachini pon teron tangte teron chipunang ni milik kongkat langne Sonsi Sar Rilipson Teron Maipu Chokela Aru Amai Sar Agustin Teron Chunbang Chokela Aru Amai Tangte non ang ton pen alamte alang litum pen le arjupon lunang Nilip Chokela pen nang kelo aberta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Kardom Nilip Teron Chingrum Aru Amai ahin pen aprangsi Nilip Arlo lapen pregjam adim kedo ateron atomhan ansitame teron hemtun anaphan kardom kurwang thu lapen ahirjumi pajir pondo athike nilitum nilip teron chingrum arome hinpen non ke wangji jangmipo niphai ner kep lapen sir kep nini farman teron chingrum ame peman ponpo adim lake chun teron ladak sanglanghat picnic spot long si paman ponpo lasi labangso chatai pen
nang li tumo phan ke parjupon mate ke phapon ke la hen lo hula bangsor ni athe ke jang mi po ni phai ner kep la pensir kebar ni teron ahem tun an pen la bangso ke pathik tang teron chingrum amme long nanga chitong dunji pansi ni litum teron chingrum aro ame chukhela hin pen phapon lo la si hula bangsor ni bangke ilitum along ilitum abidisa ratum theu la pen thekser teron anok song atum chingrum ponji la bangso ka chingrum along ilitum alira lon apen rd pidun lo na la sikadok ave ahem tun phanta phapon lo ardo APHLC Ajakong La Ansose Jakong Kachihar Jaktu Muchot Chiapan APHLC Lumbajong Sisi Chepater PC Kachipharang Asai Kidding Kipangching IAS retired J.I. Qatar Qatari Bob All Party Hills Leader Conference APHLC Lumbajong Sisi Atum Chepater PC Kewang Jilang Arni La Ansose APHLC Kikroi Tip Arad Doan Arjap Tipen Ing Tangrak Ajakong Kachipharang Tu Muchochi Apan Labang So Putak Lakha Krinar Kep Lumbajong MSC Ahawar Angkang Mijung Tariadong Harlong Parla Kathebajong Lang Etso Lang Kaijan Ing Hanadong PS Kedoan Adim Along Jihumri Dam Proi Pusi APHLC Lumbajong Sisi Amaipu Anparta Lakha Krinar Kep Lumbajong MSC Constituency APHLC candidate Barim Rajesh Timung Clardak Alamthe Mai Along Than Pachini Teka Lapen Mijung Langkaijan PS Kedoan Kachihumri Dam Aporahut Mai Along Kachetongdun Manpeng Aluhi Sarpo Aluhi Sarpi Lahai Hello APHLC Diphu LAC Amaipu Jeuri Teron Lumbajong Sisi Rapchunbang Khonsing Ronghang Karbi Anglong East West Dimahasao APHLC Women Wing Secretary in Charge Kakurong PP Youth Wings Organizing Secretary Albinus Ronghang Lumbajong Youth Secretary Sonjoy Kiling Lumbajong Sisi Women Wings President Jacqueline Ingleng P Lumbajong Sisi Finance Secretary David Qatar Manja Hidim Teron Lakhaisi BT Phang PS Organizing Secretary Sang Et Teron P Mijung Langkaijan Lang Etso Kathebajong Ahawar Arong Asar Lapen Rat Amikar Atum Chetongdun Ringti Lapen APHLC Lumbajong Sisi Mijung Langkaijan Ahawar PS Along Kahumri Dam Nangkok Aputake Karbi Anglong Autonomous Council BJP Kachari Bom Team Karbi Anglong Atum Prabchin Pen Langkaijan Ahawar Mukesh Ambani Arideng Longle Kipekdet Japan Chisik Chedang Bom Tanglo Lasi Jongsi Langkaijan Ahawar Alongle Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Atum Mukesh Ambani Aphan Longle Pekdet Pulote Mijung Tariadong Arlong Parla Kathebajong Lang Etso Prampri Inghan Adong Ahawar Ki Rongrup Boche Longle Det Tahaipo Lapen Inglong Ari Sai Chutiki Adimta Avidet Tahaipo Lasi Lakha Krinar Kep Lumbajong Mijung Ardong Parla, Tari Adong, Kathebajong, Lang Etso, Inghanadong, Prampri Ahawar Alom, Kedoprong Akarbi, Arwaratum, Lapuson Kapiri Mimi, Akisung Krungji, Ang Ringpen, Chipajok Veknangji Pulote, APHLC, J.I. Qatar, Keja Aparti Along, Arwaratum, Ning Isi, Arjap Tipen, Chesongsi, Un Anpen, Kham Khedunra, Hawar Arwat Akisung, Pajokdun, Nangkok Poputa, APHLC, Asongjapo, Songjapi, Kachetongdun, Rong Asar, Amikar Atumpen, Lamthe, Chinki Chethan, Chiparitika. Lapen Non Hejong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kapin Khat Abidi Kang Limpen James Hanse Peter Tiso Lapen Agustin Kramsa Atum Aphan NGO APHLC Kapeseng Toy Aputake Chujeng Badjer Puta Radatum Manghudunangni Ateke NGO APHLC Keseng Wongwong Ke Emina Pok Kachelana I Aphan Chot Lapen Jongjung Ali Aphan Chot
La si karbi akai longri longpat adoi ahoi jongsi cherai kom nangji karbi akai reng nangji pulote ahok pet khai kaching hontek asongja po binong IAS retired je ai kathar ke Japon APHLC hello khai longri kacherai kom thekji a party lo Lasi BJP RSS Congress ASDC atung jong hele nang than pamang husita rat mang hudunde det nang jiputa APHLC Lumbajong si amai phu rajentimung mijung ahawar aradapan tuning ritika News Desk Report Karbi Anglong News Channel salang tum ke rong rat so tum phan ke chong thui rong lo di la son si ni hin pen ke uduning tung lo athe ang ho pachung ko et po pachulong le la pusona system si non ke la da ka rong rat phan ke claim rong lo on moheta li tuma sar tum an ba pui tuma cortes ta me pulo non la bang so rong rat akisung mane ku pilo ke do bate thang ta ekdom long lap lo chok lap lo pusalang litum ke labang so puthak salang litum ke wang lo mati seta mi alang litum ame khini pen theglong lo non labang so rong ko an lo ching thur di ko an lo ku pi lo ke do to war seta me mo pen dai litum theglong lo thang ta we la pen hem seta la son thak thak la pen litring seta la son thak thak la pen lang seta la son thak thak seta mi alang litum ke kipu ke ajata mane lumbajong mane angkang chot kali kadu ka we seta me develop olo mane ekdom chok plang lo kadu ka beta ching thor soi lo pusi alang li tum ke pulo seta me non piniar ni theglong lo kadu ka be seta me la pen ni li tum non dak ki wang pen ke pachu bai puthai ji penang ana tum ke matha ji seta me nang li tum kadu ka be seta me labang swa rong arat nang humri lo te nang li tum chini po karen seta me avelang thang ta avelang la dak ka ching thor asai ni li tum ma hin pen thang nat ke theglong ave Semar jang, mana kau mesti semar sini lagi. Mohon tiso alang li lahai akam ringwel ti analo cepat tang serak-rak re pulote nili tumke RTI pen kes tamen itu FIR tamen tu binang kok Bidi ke yang ni lagi. lagu Usmar dah le arlengi tidak yangi Bidi me yang ni lagi. Indah hege. longle hedik tin sono sari food pakai donai Tahu berapa? jo non ke lagi longle pakai food pe jo siram melo lagi siram miram rohang international program of fund lak thongkep kitia fan thelak lake lahai ring je patang le tha ke chengsi bang ni tu tuliram rohang jong he interaction program jong he dam bu tame jong he claim bu tame ro long ka ching thur ka do ka war cycling clip ta ali sabi hala hai pendela suki alon padore red pen MLA election che pahai inang kwa akar bar chot ke tum claim rang ni ro sor pha chenek nang ni ini son ring ke tangte Lumbajong long chot kali do pik a constituency long ta do piki pusul ni yok ta ve lasi yok ta ve nili tu Lumbajong constituency long ke lang ke cost pik rahelo BJP hokole koi je development আজি আমি আমার Lumbajong সমষ্টি উঠনি এটা ঠাইত ring well আমি দেখালো ইয়াত আহিছো ইয়াত পানীও নাই লগতে এইটো ring well কমপ্লিট কৰা নাই ইয়াত ইমান ডেঞ্জাৰ লৰা ছোৱালী খেলা ধৰা সময়ত ইয়াতে কেনেকা বা যদি পৰি যায় তেনেহলে এইটোতো গ'ল আৰু মৰি গ'ল মৰি এইটো যাবলগীয়া হ'ব সেইকাৰণে tingal tum horai dak sol kadi kai tala sigi junlo i nang tu fan ring nang pilot mela bang so ring ke tangteri patang te delo ti এই পানীয়ে আমাৰ নিজু চহৰৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে যিমানখিনি পৰিয়াল আছে ইমান লেতেৰা পানীয়ে খাবলগীয়া হৈছে গতিকে কাৰ্বি আংলং যিটো টিম কাৰ্বি আংলং সকলে যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত উন্নতি হৈছে বুলি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুলি এইটো মিছলীয়া কথা দেখিছে আজি আমাৰ ইয়াত নিজু চহৰত যিসকলে ইয়াত বসবাস কৰা পৰিয়ালসকলে ইমান লেতেৰা পানী এইটো খাবলগীয়া হৈছে ইমান লাজৰ কথা ইয়াত ৰিংবেলো নাই জল জীৱনৰ মিছনৰ কথাই নাই ইয়াত গতিকে অতি সোনকালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যি CM তুলিৰাম ৰহাং অতি সোনকালে ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰিব লাগে not amat prabjin pen la lang kiju longja war side serarak nei rong asoratum tingwel pilo pusi rong asoratum nang thanun mohon kiso prabjin pen la ring tangte ani ni tum theklong lo prai hum haroi si sose ring tangte lasi la ring potang serak rat nei la pen rong asoratum han lang kijun abibostha claim pinai
lahai lo pui tu ke pui puang ke Han ta ting ni ne ya roi lang ke sok la oh Longchap Ingleng LP English School Pachu Aklamalong Ningkan Phokep Kichok Sertalin Asingkan Katalon Misenpen Pachunpo Langpher constituency ke parlo Longchap Ingleng LP English School Pachu Aklamalong Ningkan Phokep Kichok Sertalin Katalon po Lapen Langpher Ahawar Longchap Ingleng Tulusing Ingleng Arong Haladak Kadukawe Rong Inkoira Hini Sosi Arong Aphai Dochi Lason Apor Kimehut Pachiton Ponsi Hadak Arwaratum Ning Arong Ajepen Chenglok Kilun Kikan Ason Tami Paklang Ponsi Ningkan Phokep Kichok Abaha Sertalin Asingkan Kipling Talon Ponlonglo Lapen Hada Kaboche Pon Laki 1970 Asingkan Pen Pining 2025 An Pling Tanglo Lasonsi Longchap Ingleng LP English School Patu Aklamalong Kachirabdun Karbi Student Association KSA Karbi Lo Charlie Asong Atumpen Chirap Chetodun Pen Alir Alon Pidun Lapen KSA Biswajoti Teron KSA Robi Sinar Lapen Ari Asang Ho Atumpen Tami Sertalin Katalon Pon Along Chirap Chetodun Laso Kachop Hapon Along Aluhi Amana Pengpen Kachetong Dun Diphu MLA Bida Singh Ingleng Hawar Kihat MLA Dor Singh Ronghang Langpher EM Madhuram Lekte Board Chairman Long Kibe Karbi Cultural Society Amaipu Hukum Singh Bey BJP Spokesperson Laichan Ingleng Rupishwar Timo Lapen Kaprek Manpeng Kedo Atumtami Chetong Dunpen Ningkan Phokep Kichok Sertalin Asengkan Alir Alon Pidun Rinti Lapen Laso Ahawar Longchap Inglengpen Rong Inkoira Hini Arongke Kedo Abarim Nailo Lasi Forest Protection Act Arona Tingpensi Hada Kedo Arwat Atumapan Longle Pata Sitami Ron Ponpo Lapen RCC Bridge Lapen Kacheleng Atuwar Antami Black Topping Kaselampon et Chiapan Tender Sitami Dengpon Etlopusi MLA Atumpen Thanpo Lapen Longchap Ingleng LP English School Sitami Provincial Sitami Dengpon Popusi Langpher Constituency EM Madhuram Lekte Ahinpen Lamthe Sitami Pangdak Pon Pusi Phirangke Atum Karju Ponahut Nang Pachinidon Volongkoma Chipen Nang Kilo Aberta Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Nili Ladak Longchap Tulusing Ingleng Arong Along Ningkan Phokep Kichok Labangso Sertalin Tibipon Matela Bangso Apur Kimu Kepaman Pontek Labdak Kecharipon Sertalin Katalon Mailong Tu Kavelang Litum Rong Asar Penchenglo Rong Mikardon Apan Nilihin Pen Kechengsi Suri Akachuru Pajiringo Labangso Havar Enana Amunitum Chini ne je labangso ahawara long rongwan sidoma lapen ke koson lo mahala da ke doge thak laso apu thak lama bangge kachini bang kompe tapini abangge lada kalang litum kabori pon pen isi furkimo ason ke paman pon thak labangge nini kalang than churu vek nini ningkan Krisir kebra, troksi kebra isi, pada troksi keb. So ningkan hupensi lah, daga bangke rong keseng kusi, alang litum mai ke phalam thelong bangke than pon niklo. Daga bangke wildlife sanctuary mate forest reserve, laso pangdak dia prang bensi lah, daga bangke rong keseng pon kusi pulo. Setelah laso forest labangso kepar lo pon ahur. Dag rong sor tu bangke inglong sor pena posi kitok elang theka be jo hala so hote la da ke do arong lasong long bangke aso hawar bangke forest parlu pondeji pula so bang kachini avedelo non afiana basi chini lo je la so hawar long bang forest bang parlu pondelo pola ma bangke ta te office tami non ili tum Karbi Anglong autonomous council along kichip Kecharipon itu ninge cethenai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang
Sara leadership pen alang lima thapon lo je la forest itu aron forest ahawa mate forest reserve long ke do phala inglong so khai phala so khai tumphan ke do ke do ke thak mate ke do ke thir thip long ya phan 2006 pen aprang 2006 April la so pen aprang ke bang inglong aso tum an phan bang ke do long thibia phan forest reserve long bustami ke do long thibia phan nilai tumpan nang pingkar lo je survey pakuri toy lo rongwan doma lapen ke sisia rong long don kwan doma lahis tame nilai tumnon survey kuri pomlo lapen mohejong rangers tame dagili tuma mai long nang chitong dundo alang tame than lo je lano cheklo jonjoni yang bongke lada jitu mapping ka kuri laso mapping ka kuri bang tang lo pulo tangte ditum sarkar long palipu si mo ranger ka da pulo tasi laso cheklo yoni jon thong bong tang lo prong je lapen engang bong si Ladakh itu forest dwellers arona teng pen long le putan long ni ya bangke nilitum pipajir ponong ko abing leng along ningkan phoke pechok serta ligi palon along Kortel lah. CM ha Kortel ni ke. oh wow Tulsing la tulsing leng akote lo la ke nang men ke Tulsing leng. ha Tulsing leng. Don sing leng. don sing leng Pen ajur si dah. la tu ma arong non ningkan phoke pechok si serta lin palon lo aso meeting lo nang che tong dun dorsing long hang ke hai CM ki wang ning alam do bonda CM ba bang hala Amit Shah ke bang joini chief minister hang det amada mang kolong nungwe aju pe che tong lam do pen pen ke pokora ja chelong ta se alang li pharman ni li dolo dorsing long hang dolo mudhuram lekhe ye ma ke ai dolo MLA bang hini la pen ke MDC nu pen board chairman akhai tum padu an parta KCS president ake hai Sing be alang li tadu apo pini lada kadu ke lapora alang tum du kisung tu boyalam nang che thandu isia bang ke lapulo kota long nang isia bang pulo towar do nang isia bang pulo parta disapen la jomnom sa dolong do nang isia bang ke ako LP school ME school bang LP school government lo ME school bang ta provincialized nang ta so dimando lapen ke ako lahai dan badeda langkiju towar alam dal sini lidum cecakang lo CM akai jom halang pusi asi longlia potata dak longikpo lapen ke dolong ta la dak longikpo ta dolong tangda te patra disapen la dak long chabing lenga long ke cel la ke dambia towar la ta longikpo Itu belum selesai lagi. Kolo Dolong bantuan. dolong bang non tender kori el la dolong tangda la pisi towar hala bang ripo non la hoju la soche klong bong hoju CS bonai lo bolote e pura che klo lomben wogoda long te hoju pabjin pan ini am mo pang teng long polo La pentula pota bang ya. kota bang la non che to joni api report long po la so pisi pota ta long po la bang ala mondolo tumda mondolo te ren su pisar tum sinang thanlo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me